कि मेरा हर एक कॉन्सर्ट डेडिकेटेड होता है उन बच्चों की सर्जरीज के लिए। Hello dolok bahai dongbai khakhayo kaham tongbayo na lamsago haino hai tinini te kaisa ketal video hinke dolok nang bagai tini ang kaisa good news tubi pheke o good news tam himal dolok obunan narok kaham ke saiman na muska hinke taung bising subscribe khaji रोला जमाना है लोंडो में रोला क्रेज दबदबा omang kha dolok rocky bai rani kaijang na thangi tongo अभी मजा आएगा ना भिड़ो मतलब रॉकी भाई गंगोत्री का What? Bro, what are you talking about, man? इ दलक नरक कुबुन खनाका रॉकी भाई गंगोत्री काइजंगना थांगचंग बरंगनि प्री वेडिंग ऑलरेडी शूट ऑन पे खता दलक रॉकी भाई गंगोत्री नि बाट बुफर काइजंगनाय बं काइजंगनाय डेट बुफर दलक उमंका फाइनाल बसखांनि जे 26 नवेम्बर ता सीजी रिजॉर्ट लेम्बुसर अबंग अब खाइपाइ जता जागा दिसा छबि आजक बरंनि वेडिंग अंगमान जुंग नुगैमा नाय 30 तारिख अंकेनो रिसेप्शन अंगनाय अबंग खबरंग नगता So dolok nok sinang musungman taulok kamkin saimang khana Rocky bai Gangotri bufra kaijang na jung joto borok nai singlai tongman dipang kaisa borok ni good marriage ta jung nugui pai kha ba jung saimanya tongman bufra borok kaijang nai ubo jung tau tet kaham ke no saimang kha hingi dolok nin taku ga su kaham nok no good news nok no poila joto ni sai sakang riu oban bai kaisa subscribe ta nang bole dolok Rocky bai Gangotri dolok torok bahai nangjak borok kun goto hui tong bole nayong na ki hai ong tongbo nok ke bahai nangjak tolo comment khai ni feedback jung bai share khai di next update ka dolok faruksa jaya tongota bo Netherlands ni sisi ni tipra phai sokpacha obono nugyang man na jaka poila American chala phai ka pu Dubai rong ni phai pu tipra wo tabong ke Netherlands ni ganang si poila ke jung chalanas phai man no tabong ke buri phai josin tipra bo man na ki bosau tipra ni jaga asken nai thok Assam Agutala Ujjain to place dok askin nai thok ni bosau ta किया गया है अमेरिका क्या कहता था क्या हो तुम आज हम कहते तू क्या है बे हमें bora asu different paper saima no hinke angkha khaiba phekok bongnom siniu na hinoi subscribe pheke na wancho My name is Andrea. I'm from the Netherlands. I'm traveling in India for about 2 months now. Started in Telangana, Warangal. I went all the way through Kolkata, then into Meghalaya, Assam, and now in Tripura. We started in Kalashahar to see the Unakoti rock carvings, really beautiful. Then kind of went to Agartala to see the temple and the Ajunta palace. Then went down to Boksanagar to see the Buddhist temple, then to Udaipur to see, the temple, the famous temple. And then we came to Dumbo Lake right now. We are currently here in the Majuroni nature camp. We stayed here for 2 nights. It's really, really lovely. It's a very rustic but very comfortable stay. As you can see in the background, we're literally right at the lake. So it's really beautiful, very quiet, very good sleep. So once you wake up, you open the door and then you're literally at the lake. The owner is really, really lovely and also his caretaker as well. They really take care of all your needs. The food is very amazing. And Tripura is not, I would say, the best state for vegetarians because there's a lot of meat. But here they really make sure to cater to your needs. So it's been a really amazing stay. We also did a little boat ride. next update ka dolok narok palang mwchal no kya kita kana Belonia phaimani taun wana jang tong nin tahu kong taun wana jang tong iko na ji कि मेरा हर एक कॉन्सर्ट डेडिकेटेड होता है उन बच्चों की सर्जरीज के लिए जिनके दिल में छेद है। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का कहा है और ऑपरेशन करवाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। सोचिए अगर हम सब मिलकर सहयोग नहीं करेंगे तो इतने सारे रुपए उन बच्चों की जरूरतमंद माता पिता कहां से आएंगे।